isifundo sethu namhla ku grade 3 ulimi sizakhangele sithi yizabizwana. Nansi yani isihloko sethu sonke sisithatha ngaphansi kolimi izabizwana. Kuyini esikuthi yizabizwana? Izabizwana engifuna sizikhangele namhla ngamabala akhomba ulutho, ulutho oluseduze, ulutho olubuqamama, ubulutho. Nxa sithi olubuqamama sitsho olukhatshana. Yizo izabizwana zanamhla. Ngitshoni ngalokho? Ngizalinika isibonelo. Emabala akhomba izinto. Sizitsho ukuthi zingaphi. Ukuthi izinto lezi ziseduze lathi kumbe zikhatshana mbijana kumbe zikhatshana kakhulu. Kuya ngokuthi thina sikhuluma njani. Yikho sithi yizabizwana zokukhomba, zikhomba eduze, buqamama la khatshana. Ye, siyalemukela oBrainfield sebefikile basifica sesiqalisile isifundo. Rien, Kien, and Rien, Kien and Rien. Siyalemukela, siyalemukela, right. Siyalemukela, siyalemukela. Sesiqalisile isifundo sethu. All right. Sesiqalile. Kulungileke. Liyazama ukuthi lisijoyine. Liyazama. Kulungileke. Kulo Raylin lo Kien. Mbanu Raylin, Raylin phakamisandla. Angalazisisi kuhle. Raylin. Raylin nxa ungizwa phakamisa isandla. Raylin, Raylin. Lingaphakamisi lonke, akuphakamisa oyedwa, oyedwa. Olebizo Raylin. All right, very good. Sengikubonile. Faka phansi isandla sakho Raylin, Raylin nanguyana. Very good. Kien. Phakamisa isandla nxa ungizwa. Ukien. Still connecting. Ukien. Ukien. Still connecting. Kulungileke. Raylin nanguyana ngiyambona. Ukien usazama ukuthi asijoyine. Network. Kulungileke. Asiqhubekeni. Baza sithola phambili. Namhlanje linelisanda kufika kulimi sikhangela izabizwana. Izabizwana. Ama-video enu awakhanyi. Njengoba bengitshilo ukuthi sitshengisa indawo ukuthi ikhatshana okunganani ngendlela esikhuluma ngayo. Mel kade usuye ngaphi? Mel Junior. Mel, open your video. Mel, vula video. Mel. Wena Mel. Ubusuye ngaphi? Vula video uhlale kuhle. Raylin, open your video. Raylin, your video, I can see you. You are still connecting, Kien. Yes, Sengubona. The network is bad. Okay.
All right, I can see that. It is. Yes, it is bad. Sorry for that. Still connecting. Uzasithola uKian, i-network yakhe iyamhlupha. Is unstable i-network yakhe. Ngithe sikhangela ulimi Izabizwana. Ngase ngisithi mina Izabizwana zethu sikhangela ukuthi ulutho luseduzane kumbe lukhatshana okunganani ngendlela esizakhuluma ngayo. Kulungile-ke, ngizalinika isibonelo, ngizakuthi mina uMichelle umi la, uMichelle ula, ngisithi ula. Kien, uyangizwa? Usungizwa Kien? Yes. Good boy. Sorry. Yes. Very good. E-network, it's a problem. Kuhle nxa sungizwa. URaylin ansamuzwa. Kulungileke. Sifuna ukukhuluma ngobukhatshana lobuduze bezinto. Besisithi thina ukuze sitshengisele ukuthi ulutho lukhatshana okunganani kumbe luseduze okunganani ukuthi thina sikhuluma sithini. Nginike umzekeliso wokuthi asikhulume ngoMichelle. UMichelle ula. Nxa ngisithi uMichelle ula loba ungamboni uthi uyezwa ukuthi seduze. Angithi uMichelle ula seduze. Kodwa ngathi uMichelle ulapha kumbe ngithi uMichelle ulaphaya usekhatshana. Kodwa lokho ngimbona. Ibale lithi ula lithi ukuthi useduze, ngiyambona. Ulaphaya usekhatshana kancinyane. Kodwa ngathi ulaphayana usekhatshana kakhulu. Yikho silezabizwana ezintathu. Ula kumbe sithi ulapha. Ulaphaya. Ulaphayana usekhatshana. Network yethu ayikho stable bakithi. I-network iyahlupha. Sihamba sonke Rien. 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 Sihamba sonke. Uyezwa Rien? Can you hear me, Rien? Kien, can you hear me? Raylin, where's Raylin? Raylin? Rien? Oh, it's Kien and Raylin. Okay, sorry for not pronouncing your names correctly. I wanted to say Kien. Kien? Can you hear me, Kien? I can't see. All right. Sorry. All right. Okay, Kien, I understand. But can't you just, now I think it's a little bit stable. Okay, you can hear me now. Can you hear me? Yes. But now you can hear me, Kien? Yes. All right. It's unfortunate, Raylin. I can't. Yes. Yeah, I see that the network is unstable. The network is unstable. Sorry for that. Let us just try
if we can. Bese ngisithi mina asibuyele nini angithi sizwisisene ukuthi ngithe uMichelle uMichelle ulaphaya uMichelle ulaphayana umama nangu umama nanguya umama nanguyana. Okay, Kian is fine. I can see Kian. It's okay. It's okay, dear. It's unfortunate, shame. I don't know what's wrong with these networks. It's okay. He will join. It's fine. It's fine. I understand. It's okay. Bese right. Wothani-ke ngilinike omunye umzekeliso lingakaniki linezenu ukuthi ngizwe ukuthi sikhamba sonke. Bese sikhuluma ngesitsha. Isitsha. Sithi isitsha lesi. Sewulabo S khathesi. Isitsha lesi. Nxa sithi lesi sikhonapha isitsha. Bese sithi isitsha lesiya. Nginika isitsha lesiya sesikhatshana. Ngingathi nginika isitsha lesiyana sesikhatshana kakhulu. Lesiyana. Siyabe ukhatshana. Umama nanguyana. Siyakuzwisisa lokho. Angithi laphayana. Okay, they are having a network problem. Oh, sorry, Kien. Network, sorry. It's a problem. It's a problem. Kulungileke, ngicela lina belikhona. Ake linginika wenu amabala Michelle Mel Tatiwa. Nginakana wenu. Atshengisa ukuthi kukhatshana kuseduze. Ngilinikila wami. Ngithe uMichelle ulaphayana. Umama nanguyana. Isitsha les. Yeah, very good, Kay. Very good, very good. Good. Good, Kayin. Very good boy. Very good. Usanginikile uKhiyeni ubenge lina belikhona nikana amabala. Ibhuku lami na. Ibhuku lami na. Womathathu. Ibhuku linjani? Nanti. Nayo. Elesibili? Nantiana. Esithathu? Elesithathu Mel? Ibhuku anti siqala ngoNanti. Ibhuku angitsho Nanti silalo la siyalibona ngithi ibhuku Nanti selilapha ibhuku linjani Nantia selilapha nasesithini ibhuku yebo Michelle selilaphi Michelle Nantana
Very good. Nantiyana. Angithi. Right. Ngiphanini ke leli ibala yenzani leli. Ithini? Izinja. Siyathini ngezinja? Tshengisa izinja. Nathi. Asibhaleni. Izinja. Miss Daniel. Yes. Nanti, Kien, izinja, Kien. Kien. Hayi network yabahlupha bakithi. Yes, sithini Kien? Izinja, izinja. Siyathini? Michelle? Izinjana. Hayi khona izinjana. Angithi sikhuluma ukuthi zingaphi. Lapha sifuna indawo. Angitsho ukuthi izinja zingaphi. Siya ukuthi izinja angithi qala ngo lezi qala ngo izinja lezi sesithatha kulezi sesithatha kulezi izinja lezi singasuka kulezi sesithi siyasuka kulezi lezi siyakubani hawu bani asenzeni masinya zikhona izinja lezi zingasuka zibe lapha siyakuthini siyathi zinga Mel Nanjana. sikhuluma ngolezi sebenzisa ulezi sithini ngolezi lezi siyakubani Shatiwa ha ya angithi ye izinja lezi leziya ekucineni ke xa sesikhatshana kakhulu sithini lezi leziya ekucineni sesithini Yana. leziya angithi lezi leziya ekucineni siyathini yebo Mel Izinja leziya. Khuluma Mel okuzwakalayo Izinja leziyana. yeah izinja lezi angithi izinja leziya izinja leziyana ngoba sezikhatshana lezi leziya leziyana angitsho umumbu siyathini ngomumbu isikhathi sesihamba umumbu nxa ukhona umumbu Shaman Michelle yebo Mel umumbu khuluma Mel Umbulo. yeah good umumbu lo usulaphana sesithini Michelle umumbu lo Michelle Umumbu lo. nxa usulaphana sesithini yebo Thathiwa
Angithi umumbu lowa owesithathu. Yebo Mel. Umumbu lowana. Umumbu lowana. Umumbu lowana. All right. Sesishayile namhla network